Bor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamstet, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnya. Kinoyalam juga Indian National Congress na West Khasi Hills District. Hakar penyutrik urusaw arajar pausan, kialip penyeso iladi ke National People's Party. Hakar jingalang kablalong, hapo usip sings im inspection Bengalo PWD Northern Division. Kini kihet Kinoyalam keseng Congress, kiwala penyeso ke NPP, kilang uba Bormanding Nonglang, ubadeu Presiden ke District Congress Committee, uba 14 Son Lingkoi, ubadeu General Secretary ke District Congress Committee. Rengkat kinong buat kebede kinong turai bahakmat jang keseng Kongres. Yakin dikihe keseng Kongres lapdang buram do State President ke NPP ubah Preston Tensong ubadeiru usembut mendirang bahaka Sarkar Jilla haringkat ke jingan langru uno ektin ke NPP ubah HM Shangpliang UMLA ke Nongston ubah Gabriel Walang kinailam ke NPP na West Khasi Hills bat kiwe-kiwe. Bormanding Nonglang President Party 14 Lingkoi Lamprang Nongrum Bawat raya usip manistar rimpat ya gendo niyok iki kam kiba ulo seniang ya kajang abai kajangi bat hadin bangiladab jon tisar sisinti habang do apa yang banyak bentuk biau cip manistar no kata kali kecing kuah bangini bangini itu bangini itau lamar ba ngiyoi ya kikam kiba ngidang kam banwan ra ya karoy ya kapar bat ngidang don kikam sibun awas kesil bat kerpang nam takaramroy ngidang don ki mati jong pi Sar Preston bapiwan bandi krial gipo giba manswa ya kawen ka department kapag kasian ang diblok rehado menta misnopo ba la sa tamban kok tenang katung kajing yosnga bojoni tingin sanang penat sa kamadi ditam misalnya ang kajing yalam bojong pikum ulang yalam ban pelep yang babun kikam kibadang saten hakarambay konstituensi bat haka West Kasil punta tersen kabunta bangirong hagan ka party NPP ro no kendal musa no komitmen ye ngirong klaim ki kendal ni klaim bo kendal ha usar Preston lane hauba kabriar mo lane hauba cikul banong ngirong mangi kendrem kelendang ayangi kita kipos ayangi kita kikam halo mengta nano mengirong ni ongba ngirong tangkinong teri kiberit bat ngingim doi kibasyong tai ngidai kinong teri ngindias teri ringkat bat kita kinong kikam kijong ke NPP bat ya kita kijing donkam bapi isyania yang iban penkit ya kita kikam ngidah syania amat bermersim hak leadership jong pi kum ulang yalam ubadai jong ke state bah ini kinang yalam hal kicong kiblok nilayo ya ki mati ki batrekam ki jongi haki sectors ki baper haki department ki baper bat pinsan nang yo isu nang ni sekamat ya ki kam ki banget nginang betelun hakaway pakaway kasnong bat hakaway pakaway ka constituency kabahap hamni hapo West Khasi Hills Jompi ngatrai ngesupen ken mau kendiat kesurok nanong stoin semohe lade kawei kamati kebakrau ban yet tiplak ngakwa manyatu ya pi nam mau nilarai bansna kesurok ban penli angke anong jeri balengi kwa ban lek kumta namarkan ni kandei ka economic corridor kaban connect ya Karanikor kaban connect sa Bangladesh bat kaban connect hu
Siapa South Carolines Barokawi. Pat kade kaban Duna ya ka Lais Pak Klur ka beginin bes. Kade kan long kejimentoi jong ka West Khasi Hills Barokawi. Ngatrai ban ya keren ya kejing sisa 4 don sorkar na do ajar katra. Kabala ban pelut por ban pelut hakalenti kasengking. 4 don sorkar. Ngangla don ka sorkar do ajar lai. They tat how aja katra bat hadu kane ka klip mat ka babenta. Baka jing pelut pisah ka bedei bat ka surok. Duna syu ya ka khasan hajar klur. Ken mapi kata. Akan mau kat ko por long CM u doktor mukul te ke jing pun kam ke jing turut kli jong ibanio e ka skim. Ngakan mau sisis te meni ajing ken ka babon South Pak Klur. Kebegin bes haga malit megala jumi para kue haga rur sektor. Teka deiru kan National Party ngatrai babor relatif bahai ibadan hapo kan National Party bat ibawan join ru hakan National Party. Ini de kiru rangba ke bape cengai ke basutu ya ke jing.com manya join. Nat kan National syaka National. Tenanta ngakwa ban kerpatu ya kino yalang Joma District bat ki blok borolai tali kuma pelapen pau bas ngau bha hadin jom ki meeting halaki jom ki blok halaki jom ki constituency ban ya khot ban ya werlam ban ya trelang ya kakam tang ha ka blok hangrei hadu ka district level tamat kini ruki de kino yalang radba Jom District bangin ya trelang ban pentelun ya kakam nang ni syakmat bat kecing pen kre ke jongi kalong na ka benta ka election ar hajar ar popra te ka bangakwa ban ongru ak ne ka por kolong kum kinong trei kelum lang baro jong ka West Khasi Hills tongin ya trei sitom susu bangin yo ya ka jing job ka badon burom nak betau nerusnem ar hajar ar popra Kidot bun, kijing kren, ki balai phojat, ki balai phoskit. Kijing keno, ki balai phojat, lai phoskit. Den rei ngim day bandu mensit. Namar haki social media ngijio kajing ya pa, kajing ya kren, kajing ya keno, kabom itu tausu. Dal bakal kabangan kwa ban ong ya pi parok kolong tang kawe. Kan mau bah wat pek tan bat wat ngap tan ya ka social media. Namar kini kendai 4% de ki fake news. Ki khawar lam le. Ki bom don ka jing sisa hang no. Tang 10% le se kala bandai. Bat ka pentap lup ya ki jing mut ki jing berkat jong ki babun ki balak. Kena kata kadau ke bangakwa ban ong hang ni kelong ke parti NPP kaget ban syakri ya kacela jong ibarok kowe ban syakri kerpang ya ka West Khasi Hills barok kowe Pin riu spa ya kak tien la jong pin dan kam ya ka bakan kiu kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa hakajing ya kop yele kai ya ki bajob kiyo ya ki medal kakin tien khasi kadai takama kidon lajat ki takama gold medal kamut takama kser silver medal kamut takama rupa but bronze medal kamut takama mong amdai renong nama renong kamut brass hakaktin pareng tudayakan mau kendit ho lapan mi dakapati CTV nak bentak jingmentoi upat ba